ole clear tu le ngai thatu zong te in zawa in sibai le vekule hei vo in lama IMC in thana ni ya eng party in nge he na changdon hriat ala ni lawati chuanin congress lam khan in puti BC lal ven chunga ka a lengpui scam chungchanga sum thanem tak ei ru angin nga ampu ve tlat maya ti chuanin puti BC hi LPS lam hian an koma na atang na khopa khin let ngei po atuma eng poni sela an kom na kan ngai tha anga ti chuanin comments engang chiang e adon tuna kan khirang ngai thlapotang ai hralh he tiang i sho han cafe hlim ti hi chu chiang sa soi ngai a pok ngai lo amar so inpu ani na hianin an du nei chuan public debate min cho sela soi chuak sela tu da chuan soi ve ve ila an hria da na ri soi chuak sela phin dar kan ngamani te me te ang kan lang tlang ani crore li ti vel me me thlem thei te min ngai nge moni advisor to chief minister finance kha ti te ang cheng za ani mo cheng noi som nga ni mo cheng noi sang nga ni mo cheng noi singa po ni se ka principle ina pom lawa he tiang zong he ka politics lu chan ani ve bok hek lawa khami achana khan tu ni jor min zo se da thadeu khana sai theya amai ro chu khatiang mu mang han tiang chi te in chir the na moi lo lu tuk ni china ka soi chan deu khani a he tiang politics a kan chi nga hi chu ban san ahun khopin ka sia ama soi tu ngei po ka hei mu mal deuin nak tu ka hian in than han zo se la kan ti top lokang advisor to chief minister ani ya di chuanin noi singa engzat po ni sela ka politics khel chana ni velo sumle pa hi ka politics khel chana ni lo ti in huai takina soya tin khinlet ngei te po atuma kan clear zel photang bedona asan chu ka chun som don ka ngoi ve don lo ka di do ka hetiang thil le chu thil do ta mi pui kan in chir the nang chi hi chu kapal za mai mai lawang te ro chu ka sei do ni sumle pai hralh hetiang i sho han cafe hlim ole tikhani na video chu kan en zota puti BC angoi mai atum bik lova sumle pa ya ming chi thi atum lo burani tina soidan ang khanin a politics khel chan po ani ve lem lo ani eng poni sala eng angnge comment sadon kan chiarang Joseph Mariam puti BC a thalu tuk tat tiang ti ching hi an ne om lutuk abul tran nan han fight te le fuih na eng poni se party tin ten in banner le reflector zo zahi seng hoi le vek ru kholaya za lo takin a koi le nei nuai ange le document evidence nei der si lova inpu ton reng mai hi angai thatu tampo anin to adik khop mai document samo evidence portur nei chung si lo kamu mangchuti khati ti reng ringot le ZPM party hi in beidu ani po in ZPM party ain thalai le khathiam na nei lo te na kan siam sakte policy kan ne thazok tiang zong hen in beito ula aduom man lai ram hlui zia BJP kan sa khuana chuti khati ti reng ringot te hi thalai the yang kan helu tuk to ni du te chu kan soi vek theya lom chui fel wat se an filim lo chu a hriat mai do na lom crorely mai iwa ho save eng poni se asoi angin adikani chuan a to patheng ngamang atheng lawani chuan adik lawani mai kha chu thil zia asoi fi na ania a ho sa ti na lamani lo hetia soi lo hian se sona CBI chuitir ni ro se ti resolution pass ani to ka public ma debate ti vel mai chu zia lo in hnial na top theilo siam na mai ani CBI hian chui se ati diklo tu chuan an tur mai turani CBI chui te hele pu TBC hian public debate ang kha achau mai ani kan share zelang lomom don vele mu hil si lova mu mang nei an chinge mai ten ron tia thing do wa be na che u hi ngoi san mai su chuti lo chu an zia hi an sim mel si lova intimul pove ze lo chuan oi tok an lo le thin adik khop mai thing do wa in be hi a boi thla kan kan share zelang comment si adong nem khop maya ti chuanin awa thave advisor to CM iban chan le ilu le chan soi tel lo la sar aron tia tisonin ta hianin ram le nam kai noi ain an mi mal le party kai noi an zui na sama ma emaw ale lama chuna thavio bidang point ron khing ve zel se politics helutuk aziang sarkar ma sa thil ti diklo te chui tak ngam se
an ma ni thak tu te hian ron chui zel hlom se adik an thil ti dik lo hi chu in chui mak mak te u mo kha skywalk le rope weight vel chungchang po SCB in an chui fel to ni in kan ria zan lama kan ron upload leang thil ho mai po hi in FIR ut a hetiang thil ten om le rap thak lutuk CM den in ngoi pui tlat thei chu do ta ni lawa niang kan ti deuh thup to hei hi thil ni ve thei ani o he thil hi anin om mu mang ti le ka hriat thoi dan ti vel mai mi pui fa sim ma hun document name khap han ching fel te se an ron ti ya pu TBC hian hei support tu hi anga zok thlat maya engpo ni sela adik nge dik lo ti kha chu ke ni soi thei ani lova mo alo dika mo dik lo po ni sela support tu hi anga atin chui chiang se ti tu hi an tamani lengpui boina kho chu anin om towa thu dik khriat thi achak om to ni ole kan kal thui ma in chief minister special package CM special package a thona singa don theina hi lo mel khriat vero le ZPM sarkar chun kumtinin mi har sa mi rethe ezonna turatana bultrana tursum nei lo tan poisa sem thina kumina po hian cheng singa a thonin ezonna tur atana bultrana nei lo mi har sa tana sem le dona chu online ni na dil theyani hey number kan tarlana hian WhatsApp in ron bia ron text stop ula ron call ula document kan theta kan siang hian ID card malam thalak Aadhaar card bank passbook ration card le mani thalak ron thon turani ti chuanin online in kan lo boi pui don chawa number a hian ron bianga ZPM sarkar hnuaia mi har sa tampuina hi idil ve thei ani online in kan lo dil sak don cheu ani hei hi adil tu kan lo dil sak don cheu ti na ni chu asem tu kan ni lo kha hriat tu online in kan lo dil sak thei don cheu ani chibai ule max kalpuina sarkar le mimal damdoin in remna RTI manga kazo na chu health care society lamin min chan du lo wanga Mizoram information commissiona kazual ko na thukal zela information commissiona ne na changmaila sarkar chuan high court a thlen atumti thuthar kan hriat bele tatlat mai India khwale tui citizen kaniangin mipui sum public money manna mipui tamtak khoi public interest ni bok sarkar le mimal damdoin rem na hi mipui ten an hriat ve theina turin nikum sang ni le som ni le panga November ni khata dai to khan RTI mangin zona ka the luta ahuna chana min pelo mai ba ka hun tiam ral nu fe December ni som ni pahnia chana ka don ta ka po information ka dil min pek thelo thu SPI win min hriat tira kalungoi lo wangin RTI Act 2005 ina zual ko theina atalan sangbel Mizoram Information Commission ka kal le a Information Commission chuan nikwa thali tun thani lia hearing min nei puin ka zo na he RTI Act hnuaia pek chua ngei tu chi mi puisum man na le mi pui nol pui ta na thil poimo public interest ani ti anem ngeta zetom ni kalta ni som pasari thali sang ni le som ni paruk ral ma information ka deal hi peturin healthcare society ho tu te chu thu ape ani RTI Act hnuaia chuanin Information Commission thu pek hi appeal emo review emo theidan om to lova information min pe mai do emo ka ti line hun tiam top ni taka Mizoram Healthcare Society chuanin Information Commissiona bok hian ngai to non reconsider dilna a thlen le ta hlau zoka inrin ni le cholni atla zuya complainant kaniangin malawna kal zeldan kalo hreve zela voin khan Information Commission chuan athutluk na lo siam to ngai to non tura sarkari na ngen na hi anola Mizoram Healthcare Society po ahriatir let ngal ani amaro chu Information Commission thutluk na hi Mizoram sarkar chuan high court a khinlet atumti kalo hrevele ta zelani max hi mi puite ham thana tura donani ya kele ka chungte ngei po hi sarkar na thoklo golden card nei box silo kan ne wangin max 1.0 a khanin ain ziak lut masapola kan tang nge nge ya amaro chu tong tu chelowa lodam lo taila sarkarin in remna asiam pui mimal dam doina lut taila engang ham thana nge ka nei thei ti te ka hre thei talova chumi hretur chuan anin remna package rete nikhata sum man theizan bi thle an siam te ka hriat ve nga ya chu chu dan hnuaia ka chan vo po ani max hi mi puite sum tho khom sarkar na thok zong zong hlo po then sakle state sarkar sum manga kalpui ania
Central Sarkar Scheme AB PMJY Golden Card kan ti te nena chun fin vek ani boka mipui sum public money man na le mipui nol pui khoi public interest dik tak ani mipui ro rel na democracy a chuanin danin akhu khir big ti lawa chuan mipuin sarkar malak na kallai te malak dan te an lo hriat ve zel hi ro rel na tha om theina tura thil poimu ani a langtlang transparency chu e rung na do na man ro thaber pakhat ani enga tinge langtlang chu kan hlau em le he scheme nuaya kan chan vo kan lo hriat ve theina tur information poimu kan dil chu enga tinge chu ti taka thunei tu tenan uya information commission ina rowarel felto nuwa puwa sarkar chakna zong manga high court thleng kalpuya uibe atum taklat meile acha na turomang longai to ve te u